Dragi gledaoci, evo nastavljamo sa našim Bogu hvala sabranjem i čitanjem svetoga žitija našega svetoga voljenoga oca Save. Kada se približio danu koji je spomen predstavljenja prepodobnoga oca, ljubazni sin, veliki župan i samodržac Stefan za svima blagorodnima dođe na izvršenje praznika, kada se skupilo veliko mnoštvo ljudi, bogatih i siromašnih. Pošto je bilo svršeno večernje slavoslovlje, čašću se izveselišao spomenu oca. I tako svi odoše na počinak. A bogonosni Sava svenoćnim stojanjem ne dade sna svojim očima, moleći se za prepodobnoga oca svojega i kao što se prvo za života njegova brinuo za spasenje, tako se i posle njegova uspenija mnogo više trudio da ga Bog proslavi i da sada svi ugledaju darovanu mu od Boga počast, blagodati na nebesima, izlivanje mira na zemlji iz svetih njegovih moštiju. Podiže se k Bogu na molitvu i prizivajući prečistu njegovu mater u pomoć reče: Mnogo milostivi i sve darežljivi Gospode, koji kažeš sve što god molite verujući primit ćete. Ja nedostojni u ovu se tvoju riječ uzdajući, znam da je sve moguće tvojoj dobroti. Sa verom prosim i molim veliko i nezlobivo tvoje čovekoljublje. Bože spasitelju moj, poslušaj uzdah moj i prikloni uho tvoje ka moljenju sluge tvojega. Pošalji tvoga presvetoga duha i obnovi mošti raba tvojega, oca mojega, da, kao što si na istoku u Svetoj gori u zemlji tuđoj, tako i ovdje još više na zapadu u zemlji otačastva mojega, proslavi svojega ugodnika. Da i ovaj tvoj narod na zapadu, videvši tvoju milost koja je na nama i zadivljen tvojim darovima, istinski je tebi, istinitome Hristu, mislenom istoku, Bogu i suncu pravde kojeg sad mi među njima propovedamo, poveruje da ti od iskoni, jedinorodni sin i slovo Oca, sa bespočetan, bezvremen i saprisuštan, a sada pod vremenom njegovim izvoljenjem od svete Bogorodice i prisnodeve Marije, Svetoga Duha ne menjajući božanstva, ovaploćen radi nas na zemlji javio si prosvećuješ spasavajući one koji veruju u tebe, koji čuvaju tvoje zapovesti. Da i ovi koji su sa mnom došli sa istoka poznaju da smo i mi na zapadu verne tvoje sluge i istiniti služitelji Trojice, da se i u nas poje ime tvoje sveto. Da, Gospode Bože, Bože moj, kad tebi ranim, iz dubine duše zovem, usliši me slugu svojega, koji te moli i ne posrami me u čekanju mojem. Nadajući se tvoji dobroti, sabrah ove istočni i zapadni ljudi i kao što se u tebe uzdah, Gospode, da se ne postidi. Prišavši ka časnome grobu svoga prepodobnoga oca, u noći nasamo rečemo: evo svi smi, narod tvoj i deca tvoja koju ti je dao Bog u tvojoj crkvi, sabrani i čekamo tvoje otačaske darove. Nemoj sakriti za sebe samoga od Boga darovanu ti milost. Javi nam po Božjoj ti zapovesti, bogatstvo koje imaš od njega na nebesima. Izlivanje mira uveri decu i narod svoj na zemlji, kojim pomazavši se i obogaćeni obradovaće se. A moju dušu od žalosti neposramljenu pred njima, Oče, sačuvat ćeš. Posle ovoga zapovedi da se udari u bilo. I pošto su se svi koji su tu bili sabrali, bile su svršene jutarnje pesme i slavoslovlja, ka Bogu prazničnu za spomen prepodobnoga. Kada je sveti u svetinju, nad svetinjama sam ušao i kada je svetu božanstvenu službu na svoga oca svapajem krepko i sa suzama prineo, Bog bogatu milosti i mnogi u milosrđima, gotov da ispuni molbe slugu svoji koji sa verom mole u njega,
koji im na korist daje, im slišio je i njega koji se od smjernosti molio na svetoj liturgiji. Kao nekim neobičnim blagouklanjem crkva se ispuni, tako da su se svi divili i nisu znali šta je to. I gle, opet, kao i ranije u Svetoj gori bi šum kao kad vetar huji, a blagočastivi samodržac Stefan, stojeći napred blizu groba prepodobnoga svoga oca, hoćeći da vidi šum koji se čuo odmah iznenada, da ugleda taj preveliki mramorni grob, od zlata skupoceniji, kako je blagodaću Duha Svetoga ispunjen mirom kao mnogim vodama, kako odasvud šumi vrenjem mira. I ustrašivši se, a ujedno zadivivši se, tražio od užasa pomoć, vičući: Gospode, smiluj se! A blagorodni koji su s njim došli, čuvši ovo, a videvši sa velikom radošću ono što se događa posredništvom Svetoga, udivljeni klicahu: Veliki si, Gospode, i čudesan u delima tvojim, slava ti! Pošto je bivao veliki metež, sa plačem nemoguće je bilo i svetome da svrši svetu službu, jer velikim uzbuđenjem unutar svetoga žrtvenika i sam se stešnjavaše, tako da od mnogih suza nije mogao da uzglasi narodu ono što treba. Zapreti samodržcu, bratu i svima koji su plakali, da učut. I gle opet, slika na zidu, podobije časnoga lika prepodobnoga koje je bilo u crkvi i u trapezi naslikana. Bog koji je istočnik čuda, koji je negda iz suha kamena u pustinji nepokornom narodu istočio vodu. Na veće pravo proslavljenje i počast prepodobnoga, šta više na udivljenje i utehu blago pokornim ljudima, deci njegovoj i narodu njegovu, novom Izrailju, učini svojom silom da i ova od suhoga kreča mirom izvire, jer su neiskazani i neispitani putevi njegovi. Videvši opet ovo samodržac i blagorodni, koji su s njim došli, čudo što čudesa prevashodi, plačem plač podizahu, bojeći se svetoga u oltaru bez meteža, čuteći kropljahu zemlju suzama, a časno i sveto miro bilo je sabirano u časne zlatne i srebrne sasude, dok je sveti božanstvenu službu svršio. A kada je izlazio, izgledao je sav ognjen i prišavši ka svetome i mirotočivome grobu prepodobnoga svoga oca, i ovaj koji je blagouhao mirom, pomaza blagouhanim aromatima i otpoja ono što je prikladno počasti za spomen prepodobnoga, i rekavši molitvu, dugo je blagodario Boga, časnu raku prepodobnoga svoga oca celivajući okropi mnogim suzama. Tako sva svoja čustva mirom pomaza, osveštavajući se. Tako i brata samodržca Stefana, zatim i one koji su s njim došli iz Svete gore, savinočki i sveštenički čin, a onda blagorodne i sve koji su tu došli pomazujući, sam prepodobni osveštavaše i ne beše mu dosta truda ni stojanja časti radi očeve i utehe radi naroda svog. A igumani sabratija, uzimajući sveto miro, pomazujući trapezu i sve svoje ćelije, osveštavahu ih, naučeni od svetoga. Blagorodni svi ostali crkući uzimahu, hoteći osvetiti decu i domove svoje, svi bolni koji su imali mnogi različite bolesti, koji su mučeni od nečistih duhova blagodaću Božijom i molitvom prepodobnoga, doticajem svetoga groba i pomazivanjem svetim mirom, iscelivši se, zdravi odlažah u svojim kućama. I blagodat Božja beše na svima
i veselje i neiskazana